Teloki dia asam lambung gak entuk. Telo kejang. Nek kan nek dua apa tak. Pun ratu ya. Berilah rasane kabeh. Seger. Seger bose. Sungadi habis potong rambut. Sungadi habis potong rambut. Jembut apa rambut? Nanti dibuangi. Nanti ya, Bos. Nanti. Kamu puasa tidak? Tidak puasa. Kenapa kok tidak puasa? Kenapa tidak puasa? Saya puasa dong. Rumahmu dekat masjid kok nggak puasa gimana? Agamamu kamu kan Islam. Kamu agamanya Islam kan? Kenapa tidak puasa nih? Sungadi tidak puasa. Tidak mau puasa. Nanti tak buangi. Lah itu habis potong kok sumuk gimana? Tapi ya dipotong nih, cendi-cendi. Sumuknya apa sumuk? Sumuk susu di momo. Nanti. Sungadi puasa-puasa. Ini jam berapa ini? Jam 12 siang. Buka puasa ini. Ini minumnya Mas Sungadi nih. Es apa ini? Es jeruk ini. Es jeruk lemon tea. Ini lemon tea. Minumannya Mas Sungadi lemon tea. Aduh, seger tenan, panas-panas ini Sungadi raposo. Walah, panas ngentang-ngentang. Apa, Bos? Nanti, Bos, nanti. Nanti pas lab nanti tak buangin sak kepala-palamu tak buangin. Ini Mas Sungadi minta dicabutin rambutnya katanya. Katanya kepalanya pening, pusing, sumuk atau gerah. Nggak puasa gerah. Waduh, wis bar mangan bakso wae mah. Wah, semprol tenan. Alah. Maae. Telung mangkok. Wis mangan bakso, mangan dua Suro badok. Mangan bakso, mangan dua. Ya. Yes, dilimpe ya, dihapusi Sungadi jebule semangan. Aduh, wis buka, wis wareg. Ngomong wong ki loro mangkok. Duh, ngapusi. Wong sing ngomong kowe dhewe aku ora ngomong iki. Wis buka iki badala tenan. Es ya. Gede. Nek kap gede 5.000. Sungadi minta dibuangin rambutnya. Artinya apa? Bos. Di kap apa plastik? Apa kap cilik? Plastik mau nih, Pak.
Sungadi punya tatonya rudal. Tatonan rudal ini gimana ini? Ini ya rudalnya ini. Rudal sama pisang. Sungadi tatonan. Apa deh? Wah, apa wih jenenge? Jenenge apa, Sung? Wis bar buka wi mangko mangkoke didelike ning ngisor. Wah, Rantok piye to. Ya Allah. seger Sung. Dadalai raja-aja mangan kok dilimpe aku. Buka dhewe iki dadal. Calling ki Mas. Iya, Pak. Kalau mesti Kali mawon. loro. Pasti. Iki Loro berarti 8 ribu ya, Pak. Iya, logat apa bos? Kemarin kan lah bos. Aduh, rawang ngudut mele. Udut ora? Mele. Wah, Kadang parendau termadang na YouTube. iso golok ora tuh? Ndi goloknya piye? Wah. Ndi rek kaya antot e. Mobil veteran ndak mari ini. Iki. Aku ki mandi nang Pak Joko. Aku gak sempat air. Enak, Sung. Seger. Ora kok apik ya seger no. Iki ya. Tumpuk ngono efek kok. Wah. Apa wi tangane piye, Mas? Emang mati kok. Kemarin Mas Ji. Oh, anak buah Mas Ji kok. Orai. Gak lab iki video kok. Ditani mboten Mas. Wes suwi wae. Wes suwi. Telek wae. Engko teleke. Wes suwi Wes engko nak wis bar udut wae. Udute pelanggaran. Enggak apa-apa. Ya Pak Maeng. Sendi pateni kowe. Ya wes. Oh, Pak Maeng. Wis mati. Wes jang. Semati sapa? Oh, Rokoke gak kowe ya. Yo.
Ya ayo aku. Dipateli. Patang ya. Oh, Ngono. Golek. Kan lep pelanggaran. Lepe tahun lepe 27 Ora orang ya. ora pelanggaran. Oleh. Oleh nok Mas. Oleh orang oleh sapa? yang. Ndang ambil. Jangan lho. Iya, ngosek. Wis sing nato sapa sing nato? Oke kok. Bos tatone rudal iki enek bintange. Kita rudalnya Mas Sungadi ini. Iya, rudal ini. Ini benarnya ini masih ada bekasnya. Mana Ini. warnanya? Nah, ini rudalnya Mas Sungadi. Ini mana ngowa? Rudal. Mangan ora? Mana aku? Wis buat tilap kok. Mana aku ya Pak Un ya? Buat tilap kok. Ya. Dalah. Wes itu. Ya Allah. Ya. Nah aku mah gak tambah sung, gonku. Nak Sungadi mah tak jigokne tahu siji arek kerupuk loro mah. Kuwi to. Heeh, aku mah gak tambah. Ayo. Aduh, 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 aduh. Gorengan nih. Iya. Komplit ya ini. Mau ketek tempo emang karepku tak ge lawah ngono kamu. Nah, kalau goreng kalau nyebut. Ora dicit kowe. Oh, Wah, ra dikeki. Ya Sungadi ra dikeki. Ambung nih. Tatone Sungadi rudal Palestina. Gambari gue. Ora. Oh, sing gambari gua. Eh. Ger. Hei. 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 Hei, tayo, tayo. Wewe opo? Hei, Hello Kitty. Dite sapa ceklok iki? Mata duwitan. Hehehe. Dite sapa ceklok wit sung? Kita ning dalan ta. Mata duwitan. Mas, nengo ya obah kok, Mas. Wes, Dia Dede Sungadi. Dede Sungadi. Ambung nih. Ngambungen sedang. Ngadeg. Ngadeg wambung. Peluk Peluk. Aku nang tak tempat iki kita sapa. Gitu ya. Mak. Mata deh. Aku owal ma eu. Iya. Ma eu owal ma eu. Oh, wes. Cici mau sitok piye maksud? 1002 arep 1000 sitok are. Mau loro ra enak mau. Gak nek 1000. 1000 siji ya. Apa lu? Kabeh. Tapi kejajan es. Pak oh. Lumayan. Kayak tepuk rokok po es.
es. Tuku es. Turah tuku es. Iya udah mulai. Hari arep mulai. Oh iya sik no. Bablas ya bukan? Golek apa? Misalnya tak cetek tak apa lah yang belanja, belanja lo cek kurang. Untung apa? Lihat fitrah. Mak untung kok. Kaki ngucuk mayu ngono kuwi. Weh, Mbak, kowe masih arek kowe bingung. Gah, kesel kon ngarep. Ayo melu ra. Ora. Kowe gak mulai tenan? Wah, Oh gak. Mulai sik ya. iya.